Ay, so yun guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon na ba? O morning pa lang? What? Ayan, dumayo ako dito guys sa Baluarte ni Boyet Mix Vlog. Ayan si bro. Kanter. Good morning. Late morning na, Kanter. Nagse-set up kami. Kaya karating lang namin dito tayo sa spot niya. Ayan oh. Luwag, Kanter. Ang luwag. Luwag na dam. Magsawa ka dito kung ano. Marami. Ayan, tilapia. Kalitaw. Maliit. Paskul lang talaga dito. Ay, dalag. Nabasit. Sige, guys. Stay tuned lang kayo. Tingnan nyo yung mga patama namin kung may lulutang. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Baka sakala kami mga Kanter. Baka pan kasi Oo. na. Habol, baka meron pa. Mga dalag daw marami dito. Ayan, sige. Stay tuned. Uy. Kung natanggal. Uy. Dalag guys. Dalag. Uy, 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 uy. Sabi ko na nga ba? Gal. Oh, putol guys. Dalag na malaki. Sayang naman. Sayang. Malaking dalag na putol. Bali yung bala natin. Oh. Sayang, binaba ko na lang sana. Dali guys. Buenas mo naman. Ayun oh. Alanganin na naman ah. Oh. Kunin natin.
Hindi natin sayang. Ayan, laki. Yun, laki guys. Dalawang ganito na sana. Yung isa kanina. Putol yung ano, yung ballpen. Yan guys, ang laki oh. Lagay na natin. Ito makawala. Kaisa tayo. Doon na, nakalagay na. 2 hours later. Ayan guys, uwian na. Ito lang nadali ko oh. Tsaka yung isang naputol yung plastic. Yung ballpen ng bala natin. Kay Babuyat, ayan oh. Halos magsinlaki lang. Kaya lang mas malaki ng konti yung dali niya. Gabraso guys, laki. Wala Kanter, tig-isa lang kami. Wala tayong magagawa, talagang ganyan. Tig-isa pero sulit oh. Mangilaw Kanter, yung huli namin. Gabraso, laki. Braso na. Oh, tingnan mo yung braso ko oh. Oh. Nanlilit yung braso mo bro. Sulit, kahit tig-isa lang kami. Ayan oh, dalawa. Dalawang ano, jumbo. Puto natin hayo bro. Wait ah. Wala tagawit tabot. Nay, handa nagkamatok kulon na Laki ng nadali Babuyat oh. So Kanter oh. Oh, laki oh. Solid Kanter, mangilaw. Jumbo, nakaharap. Parehas kami nakaharap. Ito naman yung dali ko. Yan. Ayos na rin yan guys. Salamat ulit sa panonood. Kahit ganito lang yung video ko, pinapanood nyo pa rin. Salamat. Namin. Video namin. Yan si brother Babuyat oh. Dumayo ako dito sa kanila. Yan. So sana supportahan nyo kami guys. Sa mga upload namin. Salamat guys sa panonood. Yung sa next video na naman.